अहानबदा मरोइबा पाव पिजरी PM Modi की लमजिंग मखादा हौखिबा चाही तरारोम असिदा भारत असि सिंथानिंगाई ओइना साफलक्तुना सेनमेलोन द मालेमगी मरी सुबा मफमदा लैबा ngamle हाइना से मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोक्रे BJP लेंगा की मखादा पांगथोखिबा इंडिया की हुफुगतरा तरुक सुबा रिपब्लिक डे मणिपुर द वहंतोक लेट्रे हाइना CLP लीडर ओक्रम इवोबिना फोंदोक्रे हुफुगतरा तरुक सुबा रिपब्लिक डे की थौरम लमफेंदा लेबा 143 सुबा CRPF बटालियन सिंदुना बटालियन असिदा ngarang पांगथोक्रे हुमफुगतरा तरुक सुबा रिपब्लिक डे की थौरम डायरेक्टरेट ऑफ प्रिजन्स ना सिंदुना मणिपुर सेंट्रल जेल अमदे मणिपुर सेंट्रल जेल सजिवादा पांगथोक्रे अमदे सिक्योरिटी फोर्स ना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट तगे यामलब खुलाई क्या फागतपा ngamkre ममी टीवी ने संदोक्सरीबा मणिपुरी पाव मिजेंग ताबिरीबा पुमनमकपु सोफिया हिजमना खुरुमजरी पाव संदोक्ना पिजरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा हौखिबा सही तरारोम असिदा भारत असि सिंथानिंगाई ओइना साफलक्तुना सेनमिलोनदा मालेमगी मरी सुबा मफमदा लैबा ngamle हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना फोंदोक्रे वाफम असि ngarang इम्फालदा लैबा असिगी हुमफुगतरा तरुक सुबा रिपब्लिक डे पालन थौरमदा सरुक यारादुना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबनी कॉन्टिजेंट यांखै थौरम असिदा मास पार्ट कैटेगरी की यूनिफॉर्म कैंटिजेंट की मथंग मनाव ताख्रबसिंग अदुदी फर्स्ट पोजीशन दा BSF कंटिजेंट अनआर्म कॉम्बैट UAC टीम सेकंड पोजीशन दा सिख रेजिमेंट थर्ड पोजीशन दा असम राइफल स्कूल कंटिजेंट की मथंग मनाव ताख्रबसिंग अदुदी फर्स्ट पोजीशन दा 14 NCC सीनियर बॉयज एंड गर्ल्स 65 girls NCC contingent, second position da NCC senior air wings, third position da Sainik school contingent ni. College contingent की मथंग मनाव ताख्रब सिंह अदुदी first position da GEM College of Arts girls, second position da Manipur College amadi National Sport University, third position da Imphal College ni. Band party की मथंग मनाव ताख्रब सिंह अदुदी first position da Assam Rifles Band, CRPF band, second position da second Manipur Rifles amadi second IRB, third position da Sainik School band ni. Culture and dance troupe the first position da the Star Music Center Khulai, second position da the Performing Entrancement Art and Culture and Evolution, third position da the Linda Folk and Classical Academy ni. Develops the first position da Directorate of Heirlooms and Textile Manipur, second position da Directorate of Higher Education Manipur, third position da Loktak Development Authority Manipur ni. Get construction da first position da Forest Department Manipur, second position da Directorate of Sericulture Manipur amadi third position da Tourism Department Manipur nataki. Amade Special Prize na Parade Commander L. Sarita Devi, MPS SP Sports, Guard of Honor J. Barang IPS, Commandant IPS Battalion Manipur Rifles, Imphal Director IPR Manipur, Director Health Service Manipur, Director Fair Service Manipur, Chief Engineer PWD Manipur, Chief Engineer PHED Manipur, Chief Engineer Water Resources Department Manipur, Managing Director MSPDCL Manipur, Municipality Commissioner IMC ex-serviceman contingent, Anobom Mangan Trust, Social Welfare Department Manipur, ICDS Anganwadi Imphal West contingent, Asa Workers contingent Amadi, contingent of person with disability, Social Welfare Department Manipur the Piki Hairi. Chief Minister na makha taraduna haikibada Prime Minister Narendra Modi na laibak asibu amata oina punna saukhatminana bawakhalon gi makhada thabak tawrakpagi khonjel yangna saukhalak tuna asigumba thak asi yaurakpa ngamkhibani
Hausiksu makha tana kana honaduna St. Milonda malengi ahum suba leibak oinanaba lepa leitana sangsili. Mahak na hai ngak sen gi lamda thadaba senpam singi chada Humputara Marifuromdi, Miram Dagi Ngak Sen Gamari Lainaba Polam Singh Laibadi, Sading Torami, Adubu, Hauzikti Prime Minister Narendra Modi na Maromdom Lepsa Bangamba Bharat Ama Ohenaba, Akan Bathabak Lokalakpadagi, Ngak Sel Gilamda, Chauna Ahong Balaktuna, Ngak Sen Gamari Lainaba Polam Singh, Mirai Bakta Yon Bangamba, Malem Gilebak Singh Manung Chan Bangamle, Space Gilamda, Malem Gi Oina Mangzin Tana, Chaliba Lebak, Ahum Marigi Manungda, Barat Sum Manung Chan Bangamle, Masida Natana, Laying Bangam Zadraba Anaba Singda, Laying Naba, Yum Sar Bangam Zadraba Singidamak, Yum Sabangam Naba, Amasung, Mahitam Bangam Zadraba Mahiri Singi, Mahitam Hanaba Tausil Taurang Kaya Pakatli. Asigumba thabak thoram kaya asina Bharatpu malemgi superpower leiraba leibak ama athuba matamda ohellagani haibasi mahaki thajabani hainasu chief minister na makhatana phongdokhi. High School led by Vivek Raj of class 9. Non-legal breast dancing led by Insurance. Non-legal breast dancing. Higher Secondary School concentrated led by Neha Devi class 11 science. High School concentrated by Mami class 10. So Rising Samapan Yankay gi January gi Kuntaruk ki Bangkok kun lakpana ngasi Bharat ki Mudra Gataruk Shuba Republic Day Haibadi Ganatantra Dibas Palan Tauri Bharana Rising Samapan input rate ki August ki Tangtara Manga Ning Tam Pangla Matunda Marom Dong Gilayak Amalingjana Tanja Amalaklavada Bharat ki Constitution Assembly na Lengak Pathap Sangbidan Sembagi Thogdang Logduna Mapung Bharat ki Sangbidan Ama Semki Asumna Sangbidan Sanaduna Miam gi Sakti Lerkiba Namit Asibu Bharat na Southok Sabulina Ganatantra Dibas Haina Palan Toguna Lakpani Sangbidan Asibu Sembiramba Constituent Assembly gi Drafting Committee ki members from the Shoyagna Kaikun Bochari Bharat Sangbidan Asigi Makadani Tongan Bahiram Singda Bharat Basi Singna Makoi ki Adhikar Amadi Thogdang Sing Logjeduna Thogdang Laiba Bharat Basi Ama Oibagi Southok Sabulai Base Amukasu Lenga Kanglongi Niti Niom Sing Sugaina Sembirambana Punamaki Yaipaba Lenga Amaling Mungamlivan Ngasigi Yamna Maru Erba Suguma Numisida Haujik Oiriba Tangdu Lake Tadaba Marakashida Kasin Koya Thumna Dagi Lengbirakana Tanopal District Dagi Sosanpur District Dagi Kangpokwi District Dagi Senapati District Dagi Tamenglong District Dagi None District Dagi Imphal Valley District Punamak Dagi Aduga Atai Cultural Troops Mayam Satra Satri Singh Maruina NCC Gi College Gi School Gi Nupi Masa Singh Isa Singh Ade even Nagaland State Gi Lakpiriba Contingent Teams Aduga CRPF Ki BSF Ki Assam Rifles Ki Sikh Regiment Ki Army Veterans ki Defense Lebirambal Mayam Aduga Atai State Police ki District Kuding Marti ki Lakpiri Basing Aduga Masibu Sinbiriba Manipur Sarkar ki Mari Lainab Singh Ai Thamoi Dagi Thagat Pafongdok Chari Aikogi Yamna Tangaba Puariga Sagon Narbadumba Sagol ki Police Aduga Sagol gi Laiba Koi Mamang gi Chanabi gi Nat ki Sembi Dagi Lakpiri Ba Singh Yam Thoido Hindon Puning Thoganingai Boy Duga Asuguma Sirba Tandasi Dai Koi Amukhanna Anoba Manipur Amagi Inotma Hanagi Nungsi Sanana Akoi Amatoina Leminaramba Aduguma Makhalgi Anoba Manipurama Gi Madugi Inotama Kak Nasigi Republic Day Numishido Ubapangi Masimak Akoi Busembi Mapuna Akoi Mayam the Sanbidana State the Santi Hanjalakna Bagi Achoba Lambi Mangashi the Pibire and Logo the La Loyan
BJP Lengak ki Makada Pangtokhiba India ki Humfugatra Taruk Suba Republic de Manipurda Wahanthok Leitre Haina CLP leader Okram Ibobina Fongdokre Wafam Asingarang India ki Humfugatra Taruk Suba Republic de gi Thoram BT Rota Leiba Congress Bawanda Party Asigi Lusingba Singh MLA Amadi Congress Party ki member Kayana Sarugyaduna India ki Masu Ahum ki Firan Singkhatuna Pangtokhiba Republic de Thoranga Mari Leinana CLP leader Okram Ibobina Fongdokibani Mahakna Makhatana Haikivida Saharda building Khara Saraga India Asi Republic Plangle Haiba Yaroi Rural Amadi Arbada Laiba Miyoi Singh Puna Saukhatpa Manaba Matamda India Asi Republic Oire Haiba Wapam Mahatma Gandhi na Haibiramba Singh Ekoina Ningsing Pamto I Haiki Mahakna Makataraduna Ngasi Manipurda BJP gi Lengak Asigi Makada India gi Republic de Pangthok Liba Asi Manipur Miyam da Ngaihaki Nungaibadi Parangani Adubu Wahanthokti Leitre Maramdi Lamdam Asida Democracy Amadi Constitution bu Manipur gi BJP Lengak Asina Hongoinare Amadi Lamdam Asigi Miyambu Equal Rights Amadi Equal Development Adu Lengak Asina Lehendre Haina Ibobina Fongdokki भारत रिपब्लिक ओइबा दुगा ग्रासरूट अखोई रिपब्लिक ओइबगी डेमोक्रेटिक ओइबगी वहन थोकलहनसी हाइदुना थेंगांग कयादा लाइकिदबर लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की मतमदा ग्रासरूट नुपीदा एम्पावर पीना कोई ग्रासरूट लेवल की लोकल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मयाम चिंग सब मानना मतम चाना संविधान सेमदोक्तना इलेक्शन तौदना नुपीदा एम्पावर तौबा दुगा ग्रासरूट लेबा प्रजा सिंसे सिदैदा अखोई शक्ति पीसीना अदु मतमदुदा अखोई भारत की डेमोक्रेसी अदुगा भारत की संविधान अदुगा अखोई लेरिबा भारत लेबा प्रजा सेक्शन खुदिंग मुक्सी सब मानना इक्वल राइट अदुगा इक्वल डेवलप तौमिनगदबनी हाइबगी वहन थोक्तो मसीदी मणिपुर बीजेपी की सरकार असिना कोविड ना इलेक्शन तौब यादबनी मुहाई कोविड ना मरम मोइदना भारत लेरिबा स्टेट अमतदा लोकल बॉडी इलेक्शन तौगिदबसे हाइदी क्वेश्चन ओइना हंगिबनेबा बीजेपी गवर्नमेंट से उंत खुंबिरओबा अदुगो स्टेट को कोविड ना मरम मोइदना लोकल बॉडी इलेक्शन तौगिदे Thauramasiga Mari Lainana Manipur Pradesh Congress Committee ki President Megasandrna Miyam Dayaifa Pauden Piraduna Fongdok Kivada Republic de Thauram Manipur Pradesh Congress Committee na Pangtok Sari Basi Bharat ki Democracy Mapangan Kankhanabagi Damak Amasong Aikoigi Amata Oibagi Mapangal Kakhanhanabagi Damak Maru Oiba Aikoi Ningsingba Amasong Aikoi Punamakna Bharat ki Amatangairaba Sangvidan Asi Aikoina Ikai Kumnabagi Damak Adugumba Humfugatra Taruk Suba Republic Day Asida Nahona Ningsingdona Aikoigi Amata Oibagi Republic Ganatanta Mampangan Kankhanhan Bahaibasi Mipung Kuding Maki Tamoida Lainanaba Amasong Aikoi Pumna Mangna in Bahaibasi Tangai Fade Loinana Manipurgi Praza Kuding Mak Aikoi Nungsisana na Amata Oibagi Unity is Strength Unity in Diversity Aikoi Amaga Nungsinaduna Aikoigi Chataragliba Convention Tradition Mayam Singh Asi Ngakna Chatuna Manipur de Santi Lainanaba Hona Bahaibasi Aikoi leader Kuding Maki Adugumlaba Kathokpa Amasung Sakti Mayam Sing Sizinaduna Manipur Ngasi Nong Makangdana Awa Anatok Iba Nupi Singi Awaba Angang Singi Awaba Pumnamak Aikoigi leader Sing Aikoigi Wakar Sing Aikoigi Praza Kuding Makna Understanding Puraktuna Nungsi Sanana Laiminabagi Damak Honavagi Daida Adu Longminasi Amadi Asigumba Republic Day gi Thauram Asi Aikoi Congress Party Gidi The history of India is the history of our Congress Party Aikoigi the history of our Congress Party is the history of our India Haiduna Aikoina Party ki Sakthok Saba Amadi Asigumba Humfugatra Taruk Suba Republic Day Asida Aikoina Honana Aikoi Ningsingduna Aikoigi Lebak Asibu Maraset Pa State Ama Aringba Mating Leiba State Amasung Saukhatpa State Ama Oina Bahonabada Leader Shingi Thaudang Adu Ningsingsi Haiki of India Amata Oibagi Mapangal Kankhanhanabagi Damak Maruiba Aikoi Ningsingba Amasung Aikoi Punamakna Bharat ki Amata Nairaba Sangvidan Asi Aikoi Ikai Kunabagi Damak
अरिगुंबा 76 सुबा रिपब्लिक डे असिदा नंगहौना निंगसिंगदुना अखोइगी अमतोइबगी गणतंत्र मपांगन कंखलन बाहायबसी मिपुं खुदिमकी थमोइदा लैननबा अमसुं अखोइ पुनुमक इन बाहायबसी तंगाई फदबनी लोयना मणिपुर की प्रजा मयाम खुदिमक अखोइ नुंसी चानना अमतो ओइबगी अखोइगी यूनिटी इज स्ट्रेंथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी अखोइ अमगा अमगा नुसिनदुना अखोइगी चथरनिबा कन्वेंशन ट्रेडिशन मयाम सिंगसी अखोइ ngakna chatuna manipur da शांति लेना होना हाइबसी अखोइगी लीडर खुदिमकी अदुगुबा कथोकपा अमसुं शक्ति मयाम सिंगसिनदुना मणिपुर दा ngasi नोम कांगना अवा अना थोइबा नुपी सिंगे अवाबा आंगांग सिंगे अवाबा पुनमक अखोइगी लीडर सिंग अखोइगी वर्कर सिंग अखोइगी प्रजा खुदिमकना अंडरस्टैंडिंग पोरक्तुना अखोइ नुक्सी चानना लेनेनबगीदमक्ता अखोइ होनबगी दायित्व दो अखोइ लौमिनसी हुम्फुगा तरा तरुक सुबा रिपब्लिक डे की थौरम लामफेलदा लैबा 143 सुबा CRPF battalion asinduna battalion asida ngarang pangthokre थौरम अदुदा बटालियन असि कमांडेंट रविंद्र शर्मा जाति की मसु अहुम की फिरान चिंखटके मकोक थोंबो ऑफिसर कयासु चरुग्याके थौरम अदुदा लेबाकीदमक थवाई कटख्रबा मथौना फरबा जवाल सिंगी मफमदा लैकतुना इकाई खुमनबसु उटके कमांडेंट रविंद्र शर्मा हुम्फुगा तरा तरुक सुबा रिपब्लिक डे की थौरम लाकपगा लोइनना मियामदा याइफा पाउजेन पिजरे लिसिंग मसमापन निफुतरेट की अगस्त 15 निंखा तमलबा मतुंग नवंबर 13 लिसिंग मचमापन निफु मापनदा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तौरबा मतुंग जनवरी 13 लिसिंग मचमापन यांखैदा अडॉप्टेड तौखिबा नुमित असिबु अखोइना रिपब्लिक डे हाइना पालन तौदुना लाकली भारत के अपुनबगे सक्तमदा सिंगनरकपा कया थेंगनादुना लाकली नेक्सलिज्म नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी की वाफम जम्मू एंड कश्मीर की सेपरेटिज्म की वाफम कया लाइरबसु मतिंग लाइना थेंगनादुना लागली अदुबु ngasidi चौखट माइकैदा खोंजेल यांगना चटपा लैबा अमा ओइरे अपुनबगी सक्तमदा फोर्स असिना थौना फना थेंगनादुना लागली नुमित असि भारत की मफम कयादा पांगथोकपगा लोइनना रिपब्लिक ओइबगी चौथोकसबा अमा भारतवासी अमा ओइबगी अखोइदा फाउरी हाइना महाकना मखा ताकी गणतंत्र दिवस इस अवसर पर दिल्ली में सभी राज्य अपनी अपनी झांकियां दिखाते हैं और जितने भी राज्य हैं अपने अपनी राजधानियों में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी अपनी रिपब्लिक डे परेड चलाई जाती है। इसमें स्कूल इस पर कई NGOs और भी लोग सब में पार्टिसिपेट करते हैं और इस अवसर पे हम लोगों को अपने जिन लोगों ने बलिदान दिया है आज भी दे रहे हैं पहले भी दिया है उन सबका स्मरण करने का मौका मिलता है और हमें ये याद दिलाता रहता है कि हमें अपने देश की स्वाधीनता को बना के रखना है। इसको बरकरार रखने के लिए हमें बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटना है, नहीं तो जो बाहर की शक्ति हैं वो हमारे देश को तोड़ने के लिए बैठी हैं, चाहे जिसमें पाकिस्तान को ले लो, चाहे चाइना को ले लो, चाहे बांग्लादेश को ले लो, ये सब इस चीज़ की तैयारी में बैठे हैं कि कब ये देश टूटता है। गणतंत्र दिवस पे हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमें अपना जो काम है वो अच्छे से करना है। जैसे आज की डेट में हम मणिपुर राज्य में स्थापित है, इस समय दो समुदाय आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हमारा रोल इस समय ये है कि हमें किसी भी एक पक्ष के साथ पक्षपात नहीं करना है, हमें बिल्कुल न्यूट्रल रह काम करना है। और इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, मणिपुर के वासियों को भी बधाई देता हूँ और गणतंत्र दिवस की हुम्फुगा तरुक सुबा रिपब्लिक डे की थौरम डायरेक्टरेट ऑफ प्रिजन्स न सेंडुना मणिपुर सेंट्रल जेल अमदे मणिपुर सेंट्रल जेल सजीवादा पांगथोक्रे सजीवादा लैबा सेंट्रल जेल अहानबा ओइना पांगथोकपगा लोइनना मणिपुर सेंट्रल जेल अमदे सजीवागी सुपरिटेंडेंट SK बार्टिकाना भारत की मचू अहुम की फिरान चिंखटके तुंगदा जेल अदुदा लैबा इनमेट सिंह अमदी फॉरेनर डिटेंशन सेल अमदी वुमेन फॉरेनर डिटेंशन सेल दा लैबा सिंगदा अथुम अहाव सिंह यंथोकी तुंगदा डायरेक्टरेट ऑफ प्रिजन्स अमदी सेंट्रल जेल दा सुपरिटेंडेंट SK बार्टिकाना मचू अहुम की फिरान सिंह चिंखटके मफम अदुदा पांगथोकपा थौरम मदुदा थबक निंथिना तौबा ऑफिसर 19 दा कमेंडेशन सर्टिफिकेट सिंह यंथोकी सुपरिटेंडेंट SK बार्टिकाना
हाईखिबदा डायरेक्टरेट ऑफ प्रिजन्स नसु सिंदुना हुंफुगतरा तरुक सुबा रिपब्लिक डे की थौरम पांगथोकली थौरम मसिग मरी लेनेना जेल अनिदा लैबा इनमेट सिंगदा अथुम अहाव कयासु यंथोकी अदुबु हंदक सहीगी ओइनदी रिपब्लिक डे नुमित असिदा जेल लैबा बंदी खरा थादोकपदु अयाबा पिरक्तबना थादोखिद्रे जेल असिदा मथौ निंथिना तौबा ऑफिसर सिंगदा कमेंडेशन सर्टिफिकेट सिंगसु यंथोकी हाइना महाकना मखा ताकी ये करोने होजे अखोई की जेल डिपार्टमेंट से याम लीब डिपार्टमेंट दी ओइरगा अयाम्बा कैसु यामना कनो तौददु बहंदा की सही से खरा सेंगो सागप खरा कनो तौरे सजीवाद सु खोई सेंगो सागली होजे अंकल सेंगो सागली खोई एसपी ऑफिस की डायरेक्टर प्रिजन की सु ऑफिस अदुगा खोई की रिकॉर्ड सेक्शन ओइरिबा अदुगा कोई वोकेशनल ट्रेनिंग की कई याम कनो होजे खोई सेंगो स्टेट असिगी चिंग अमसोंग तंपाकी मफमसिंगदा सेक्युरिटी फोर्सना एरिया डोमिनेशन अमदी थीबा हुंबगी थबक लेप्तना चथरे कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की कैथेन मामी पुलिस स्टेशन की मनुंग सन्ना लैबा नेपाली बस्ती अमदी बेडउम खुलेन खोकेन विलेज रोडा सेक्युरिटी के अपुनबा कंबाइन टीम अमना थीबा हुंबगी थबक चथबदा खुलाई पाइब सिंगना लोसिंदुना थमलंबा ओइगनी चिंगनाबा मैगजीन यावबा 5.56 mm हेगलर अमदी कोस G3 लाइफन अमा .3 नॉट स्निफर मॉडिफाई अमा मैगजीन यावबा .22 पिस्तौल अमा सिंगल बैरल राइफल अमा इम्प्रोवाइज मोटर अनि कापयारिबा .3 नॉट मरुमंगा चाइनीज हैंड ग्रेनेड अमगा लोइनना बाफेंग मोटोरोला सेट अमा फगतपा ngamkhre hairi Laibak asigi tongan ba mafam singda पांथोकनबगुम जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु अकनबा सेक्युरिटी की सेक्शन थौरांगी मखादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिरीबाम ने सिंदुना जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की प्लेग्राउंड हुंफुगतरा तरुक सुबा रिपब्लिक डे की थौरम जिरीबाम की डिप्यूटी कमिश्नर कृष्ण कुमार IAS ना चीफ गेस्ट ओइदुना जाति की इसै सक्तुना जाति की मचु अहुम की फिरान चिंखतुना मपुंग फाना पांथोकरे पांथोकखिबा थौरम असिदा मास पास कंटिजेंट तरा न सरुक याकी पैरट कमांडर युमनाम जयराज सिंह MPS डिप्यूटी कमांडेंट 7 IRB नटौकी 87 बटालियन CRPF कंबाइंड CRPF 7 IRB जिरीबाम सिविल पुलिस जिरीबाम कॉलेज बॉयज कंटिजेंट जिरी कॉलेज गर्ल्स कंटिजेंट जिरीबाम हायर सेकेंडरी बॉयज कंटिजेंट जिरीबाम हायर सेकेंडरी गर्ल्स कंटिजेंट जिरीबाम फॉरेस्ट डिवीजन टैब्लॉक्स अमदी मणिपुर फेयर सर्विस अमसोंग सिविल पुलिस जिरीबाम के अपुनबा बैंड पार्टी सुसरुग्या के लोइनना कल्चरल डांस मार्चेंट आसना चिंगबसु उठके DIG TAC CRPF अजय मिश्रा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिरीबाम खमनाम रॉबिन्सन सिंह MPS CO 87 बटालियन CRPF तापन कुमार CO 7 IRB सैमी रामरर MPS Additional Deputy Commissioner Jiribam TS मनोरंजन सिंह MCS SDO Jiribam Laisham Roshan Singh MCS DLO Amadi Top Civil Amasung Security Officer Singh Thauram Aduda Sarugyaki Thauram ki Chief Guest Oikiba Deputy Commissioner Krishna Kumar IAS na haikibada हंदक था तरेट निपान असिदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा अवाबा नुआइतबा थौदोकसिंग कया थोकी असि अना खुदोंसादबा कया मायोकनरबसु हौजिति तपना तपना महौसागी पुंसी हंजलकपरोमदा लाकली अवाबा अमदि लैकिदबा सिंगी पिफम थोकपा सेनफम सिंग लोइना पीख्रे इनर लाइन परमिट सिस्टम की मतांगदा जिरीबाम की ASP अमदि OC बुसु मणिपुर के चीफ मिनिस्टर पिरखी मसिगी दमक तौबिमल खांगबा उचरी हाइना वाफम कया फंगदोखी मतुंग जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा लैरिबा तोंगान ऑफिशियल सिंह अमदी मीडिया पर्सन सिंह यावना अवार्ड कम कमेंडेशन सर्टिफिकेट सिंह पिदुना इकाई खुमनकी अवार्ड कम कमेंडेशन सर्टिफिकेट पिरकपदा जिरी न्यूज नेटवर्क की एडिटर इन चीफ सेराम हेराजित सिंह अमदी सब एडिटर सगापम नीलिमा चनुबुसु पिबदा यावरखी
63 suba Republic Day Thauram ngarang Bisnupur District tasu District Administration Bisnupurna Sinduna District Sport Association DSA Ground Bisnupur da Thauram kayagaloi DC Bisnupur Laurembam Brikam IAS na Lebaki Machu Ahungi Firan Jinkhatuna Haudoki Vatoram Aduda Loktak Protection Force ki DSP MD Riyajuddin Saha MPS na Parade Commander Oiduna Police IRB Home Guard BDF CRPF contingent Amadi Tongan School Singi contingent NCC contingent Asa Workers ICDS ki contingent Yauna Punna contingent Kuntaret na Sarugya Kiba Parade DC Bisnupur Laurembam Brikamna Yangsin Kivaga Loinana contingent Singi Maspat Chalud DC Bisnupur na OK CRPF, RAF, JNB Bisnupur, NYK Bisnupur Yauna Punna Concerned Troop Taret na Thogal Zagoi, Kambatoibi Zagoi, Pung Solom, Odisha Sambanpuri, Folk Dance, Amadi Bihu Dance na Singba Singsu Utki. Thauram Asida Mahaki Warol Piraduna, Deputy Commissioner Laurembam Brikam, Bisnupur District Police, Amadi, District Asida Deployed Toriba, Central Force Singna, District Asigi Law and Order Ngak na Bahot Navada, Lauriba Thaudang Singbusu, Tagat Hivaga Loinana, Tongan ba Line Department Singbu, Matau Ningtina Pangtok Pagita Maksasu, Singtaki. DC na Bisnupur District Asida Lairiba, Relief Camp Sing the Lairiba, IDP Singidamak, Yaifana Bahona Riba, Amade, Lokat Liva Kongtang Sing Sup Miam the Paudam K. Tauram Asida District Asigi Tongan Ba, Department Singi Matau Masak, Kangba, Staff Singda, Commendations Award Sing Sup PK. National Road Safety Month ka mari lainana pangthok khiba District 11 Painting and Quiz Competition ki prize su Thauram Asida yanthokki. Thauram Asida SP Bisnupur KSS Ravi Kumar IPS 2nd IRB Battalion ki Commandant Hobson Chapam IPS 8 Battalion CRPF ki Commandant Chandrasekhar DFO Bisnupur ADM Bisnupur Jet PE CEO DLO Singh Amadi District Official Staff Amadi Atay Maru Aibas Pioy Kyasu Sarugyaki. Salma, Sri Yogesh Kumar Dagal, Sri Ajay Kumar, Sri Rodyar Bokam Nagamani. Parade Commander Ovichiba, Pegi Flake Unfurled over the Assistant Kuramadi L. Ajit Singh of Ministerial Staff. Loren Singh, SIL. Regional Center for Cultural Heritage RCCH Yaripok Manipur na Sinduna Nomagi Oiba Cultural Festival ama ngarang Yaripok Bamol Laikai da Laiba RCCH ki holda pangtokre Cultural Festival aduda Young Talented Awardee Wayeng Bam Jinglena Mahabharat tagi wari likivaga loinana Gita Pat amadi Gita nainaba amasong Sanskrit amadi Dharmagabari lainaba haibasida Rang Tarang Niketan Manipur ki President Arjit Das Prabhu amasong Bhakta Vidyata Institute Singapore ki Director Dina Anukampana Das Anina Wangangki amadi Kananaina K Natra Sangitanagi Pung Isagi Guru Kaya Amadi Ahalaman Ima Ivel Kaya Su Charugyakiva Festival Aduda RCCH Yaripoki Secretary Samralapam Kunzabihari Sarmana Festival Adu Pangtok Pagiwaram Thang Kivaga Loinana Mai Pak na Pangtok Pada Charugyakiva Singbu Tagat Pasufang Doki
National Highway 2da lamdam asigi tangai fadana nongmada changdraba yadraba pochai puduna lakpa gari chahomga taramari hariba lambi asida apanba yaudana pusilakre makha tana pochai pusilakpada khudong thiba thoktanabagi singnaningai oiba mafamsingda security force da aganba section tharang laukhatke Manipur District Pumnamakta Pamdava Thodok Thoktanabagi Ching Amasung Tamda Puna Sek Point Samagatara Hangdana Achat Awok Sing Tek Tabuk Tabak Tatakre Haina Manipur Police na Control Room na Thadorak Pacherot Amana Kangalakli Haigum Yangbi Road Cheroi Bung Makha Haraga Sukhangnaba Ifam Phawbugi Lambi CS deck number 3245 and CS deck number 3074 village number 76 Mayang Imphal Asigi Nak Yet Oigi Patadar Kuding Maki Mafamda Karigumba Kharadang Khanganjari Madudi Lambi Asi Athubada Demarcation Taunagani Haina Maram Aduna Patadar Shingna Atubada Mari Lainaba Authority ga Unabiyu Haina Mayayum Pam Kumal Kanglai Apunba 18 Fam MYKKAE gi Maikaidagi Nolokna Haizari Ngasi Block Development Officer BDO CD Block T Janeswar Shingna Lusingduna Juribamgi Babu Parada Leiba Teacher Colony da Leiba BDO CD Block Office da Humpugatara Taruk Suba Republic Day gi Thoram Pangthokre Thoram aduda Jiribam CD Block ki BDO T Janeswar Shingna Jati Ahomgi Firanjing Khatuna Thoram Asi Jamna Pangthokki Mahangna Thoram Asiga Marilena na Haikivada Ngasi Humpugatara Taruk Suba Republic Day gi Thoram Asi Lakpada Leibak Asigi Damak Kathokkiva Athawa Singi Maphamda Ikai Kunaba Uchari Haina Fongdokki The whole country is going to celebrate 76th Republic Day on 26 January 2025. On this day, I want to address the brave sons of our motherland, freedom fighters who fought for our country on Republic Day. We recall how important the contribution is in our lives. It serves as a reminder that we must respect one another's rights and carry out our civic responsibilities. We can assist make India a better place by adhering to its constitutional idea of honesty, equality, and togetherness, and show in honor and remembrance. All Sora Clubs Coordinating Committee ASCCOC Chorana Sinduna All Sora General Public Meeting Ama Sustainable Development of Public Space through Participation, Preservation and Transparency Haiba Teamda Sora Apunbagi Oina Pangtokre Hariba Meeting Asida Sora gi Public Property Sing Amadi Maru Oina Sora Bazaar Board and Public Tank Committee Sora Community Hall Asida Development Taunaba Kananainaki Hariba Meeting Asigi ML Zulfigar Alam Sec President ASCC Osina Oiki Ahmad Alahas Maulana Tamijuran Alhaman Principal Madrasa Arabia Husania Sora President All Sora Idgah and Kwabat Committee Alhas Maulana Mujibur Rahman President Anzumar Nasrun Islam Mufti Jalaluddin Qasmi President Jamaat Ulama Sora MD Nasimuddin X Upap Adaksya MD Julfugar Jila Parishad Administrative Committee MD Abdul Sattar Khundan Writer and Senior Politician MD Badruzzaman X Pradhan
MD Mukyumuddin ex-president atay miyoy kayana sarug yake meeting asida tongan development amadi apunba committee sing semduna hena development tohonsi haiba warep nake loinana amadi ASCCO sina ngasi fawada soragi ahing nungtil tumduna afaba kunai ama ohenna bohona ragliba asi miyam punna hena cooperation piduna hena afaba kunai ama ohensi haiba wafam kaya thamduna nungsi chanana amata oina sangsin minasi haiba wafam thamduna duaga loinana meeting asi loisenki Tripurada leiminariba tongan furuki longi ayiba singi marakta apunbagi saktam ama semgatpagi pandamda Manipur Literary and Cultural Forum Tripurana Sahitya Academy New Delhi gi mateng lauraga multilingual poet meet ama Agartala da leiba Sahitya Academy gi North East Center for All Literature Auditorium da pangthokre Sahitya Academy Manipuri Advisory Board ke member Khoisnam Bilorana Khoiru Thangwai Sikhatuna Haudokiba Thoram Aduda Khoisnam Birorana Haikibada Kunai Ama Saukhatpada Sahityan Asoba Thodang Lauri Aduna Aikoi Puna Saukhan Minana Batarabadi Lamdam Asida Kundaminariba Furup Singi Aiba Singi Marakta Nungsiba Mari Ama Semgatuna Lon Amagi Sahitya Amagi Mapamda Yohanba Yamnamak Tangai Fade Haiki Thoram Aduda Sahitya Academy Manipuri Advisory Board Member Asangbam Netrazitna Mayambu Taramna Opagi Waron Piraduna Makal Matel Longi Saireng Paba Thoramgi Nungi Oiba Waron Fongdoki Uripok apunba loop amade uripok nupi apunbana zeribamgi nupi angang faraga hatkiba mihatpa phagadabani haiba demand tawraduna sangsilakpa khuthang sara henbagi khongsang ngasi numit humfuga taranithoi sukre nauremthong khulem laikai gi club mairana ngarang numit humfutara nithoi suba numit asida sarugyari Bharat ki constitution chatnaduna lenga lakpa chahi humdraga taruk subagi Bharat pumba harau mathoi kaduna nungaiwa phongdoknari amaromda Manipur gi yelhomi maitai furupna hingbagi hak kidamak amadi India gi constitution na piba right to life kidamak kholaw lauri ona tainabada kuki jo terrorist singna maning tamna makhoi gi apama mongda Manipuri maitai sing hatning ma mongda hala fawa tumina yengduna laithokli haiki Hauzik lenga ki school amada science ki oza oiduna mahairoi singbu lamjing lamtak piriba Thobal district ki manung sana leiba hairok part 2 mayai lekai dagi ningthaujam anjit pathau mangang na iba wari machagi lairik amaga sairengi lairik amaga punna lairik ani ngasi hongnabi matung inna phongkhrei And Sabi Memorial School gi Tara Suba Mapok Numit Palan Tauranga Mari Lainana Pangthok Palairik Phonggi Tauram Aduda DMU gi Professor Shuwariba Manipur Sahitya Parisad ki Secretary Dr. Elangman Priyobatana Athoiba Mitunglain Oina Amade Jyotish Archaya Nabaya Karanam Thoksop Ibosobana Thoram Mapu Oina Sarugyaki Ngasi Phongkiba Wari Masagi Lairik Aduna Lamfang Naruraba Lambida Haina Mingtoli Aduga Sairengi Lairik Aduna Aigi Manglan Haina Mingtoli Saknairaba Aiba Texam Ramesor Maitaina Wari Masagi Lairik Adugi Maramda Marik Jumna Wangangki Aduga Dalit Sahitya Academy New Delhi ki National Secretary Dr. Y Mahendra Kumarna Sairengi Lairik Adugi Maramda Wangangki Thauram Aduga Mari Lainana Chief Guest ki Warol Piraduna Dr. Elangwam Priyobatana Haikibada Lairik Iba Haibasi Aina Uriba Kunagi Masak Adubu Thokmani Adubu Lengaki Employee Ama Oiba Haibasi Ningtamna Ibadi Ngamdabani Ngasi Anjit Mangangsu Mahangna Igi Khanba Kayasu Khara Ningtamna Iba Ngamlamdauba Mande Adubu Ngasi Mahaki Lairik Asina Tungi Hawalagliba Aiba Singda Yamna Sauna Kanaba Kharadi Soitana Maki Fanglagani Haibagi Thazaba Thamki
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯗꯤ ꯃꯤ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯅꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯣꯠꯊꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯟꯖꯤꯠꯅ ꯏꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯄꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯆꯠꯁꯤ ꯂꯩ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯥꯂꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯠꯀꯥꯏꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯂꯩ ꯁꯦꯟꯅꯖꯔꯤꯕ ꯃꯥꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯐꯖꯔꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯅꯕꯒꯨꯝ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯆꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯟꯅꯍꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯖꯤꯂꯥ ꯄꯔꯤꯁꯦꯠꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯔꯥꯖꯃꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯔꯤꯁꯦꯠ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝ ꯕꯥꯕꯨꯂꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯝ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯊꯋꯥꯏ ꯇꯥꯍꯟꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅꯗꯤ ꯁꯤꯊꯣꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯏꯊꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯅ ꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯗꯣ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯣꯠ ꯏꯟꯀꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯇꯤꯚꯥ ꯑꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩ ꯖꯣꯡꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯅꯪ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯇꯝꯃꯝꯃꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯏꯔꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯐꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕ SGADF Indo-Nepal International Games 2025ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯕ ꯂꯣꯡꯖꯝꯅ ꯑꯃꯆꯔ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯒꯣꯜ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯂꯣꯡꯖꯣꯡ ꯂꯩꯔꯛꯇꯒꯤ ꯉꯝꯕ ꯂꯣꯡꯖꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯅꯦꯄꯥꯜꯒꯤ ꯔꯪꯁꯥꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18ꯗꯒꯤ 18 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ SGADF Indo-Nepal International Games 2025ꯗ ꯑꯃꯆꯔ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ 55 kg ꯁꯨꯄꯔ ꯕꯠꯅꯥꯝ ꯋꯦꯠ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯒꯣꯜ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯗꯨ ꯑꯥꯔꯇꯦꯛ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯉꯝꯕ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯑꯥꯔꯇꯦꯛ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯣꯆ ꯗꯤꯞ ꯂꯥꯏꯁꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯣ-ꯅꯦꯄꯥꯜ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒꯦꯝꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯨꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 4 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯨꯡꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯥꯔꯇꯦꯛ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡꯗ DC ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ 11 ꯑꯃꯗꯤ SP ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ 11ꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯦꯆ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤꯗ SP ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ 11ꯅ ꯇꯣꯁ ꯉꯝꯗꯨꯅ ꯁꯥꯏꯠ ꯈꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ DC ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ 11ꯅ ꯕꯣꯜ ꯀꯥꯎꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯈꯤ SP ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ 11ꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯔꯣꯕꯤꯟꯁꯟꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯒꯣꯜ ꯑꯃ ꯆꯟꯈꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯔꯥꯃꯥꯅꯟꯗ ꯄꯤꯔꯣꯕꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯝꯅ ꯒꯣꯜ ꯑꯃꯃꯝ ꯆꯟꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅ SP ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ 11ꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯃꯁꯤꯡ 3 ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ DC ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ 11ꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯒꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯑꯦꯜꯁꯟꯅ ꯆꯟꯗꯨꯅ ꯑꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ SP ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ 11ꯅ DC ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ 11ꯕꯨ ꯒꯣꯜ 4-1ꯗ ꯊꯣꯏꯈꯤ
ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ PM Modi lamjing makhada haukiba sahi tararom asida Bharat asi singthaningai oina saukhalakuna Sanmilon da malemgi marisuba mafamda leiba ngamle haina se Minister N Birenna phongdokre BJP lenga ki makhada pangthokhiba India gi humfugatara taruk suba Republic Day Manipur da wahanthok leitre haina CLP leader Okram Ibobina phongdokre humfugatara taruk suba Republic Day gi thoram Lamphel da leiba 143 suba CRPF battalion senduna battalion asidangarang pangthokre humfugatara taruk suba Republic Day gi thoram Directorate Operations na sinduna Manipur Central Zen amade Manipur Central Zen Sajiwada pangthokre amade Security Force na Kangpokpi District tagi yablaba khulai kya fagatpa ngamkhre Mami TV na sandok sa Manipuri pau loisinjare makha taba pau gi dama mijeng taduna lebiu